kumusta kayo amin? Naimbag nga aldaw kinya tayo amin dito lubong. Ta amok nga amin nga kakaanak nga dara na nga bugoong at kaywara dito lubong. Kuna nga rodan. Tatanga aldaw inarami ko dito nga video na panonood ko garami dito video ta. Amok mat nga ado ti ang wibuya kinya na antiyo aga sa malita 200,000 nga nasuro nga naka-subscribe kinantiyo napanonood ko nga agaramid ti video nga may bagay ti recruit na nantiyo gapo da ito'y coronavirus nga rod. Coronavirus nagpintas tinagan na nga makapabutang mo niya. Hindi pag-iin naga dita corona pag-iin nagawan da lang dita Miss Universe. Tata awanan kabutang tayo ti corona niya. Ket napanunod ko nga rad nga agaramid da ito nga video ta napanunod ko amoy mat nantiyo manipod mampay idi ato malag paragsak ti bidbidyok amoy mat na kita bidbidyok kat ag paragsak malang puro kalukwan tapno nga malipatan nyo lang ti problema stress katata amok nga ado ti madandanagan kinyayo agpanpanik tawan igatang dati kwa magida dumag panpanik buying datayo nga igatang nagpanpanik tayo lang ako nada. Kat dahil nga paraan ko maparagsak kayo kan orikas ka sa malipatan nyo ti kwa ti danag ti butang lalo dagiti kakana ka nga ti abroad lalo dagiti OFW nga amok nga madandanagan dati kasasaad da nga rod dahil nga rod salit nga corona nga virus nya nagagapon na dayta ko na manon. Idi ko na no kondit lang ko na no di talaang China ni di konket imalis mo ta nagtayab mat animal nga virusan kung conforme matan ti nalalisa na nakadanan pa dito Europa nantiyo arati mat Europe dito Norway gata di agang ko ala don't touch game ti face mo man kano naggatan magamit agong mo ta hamat unay nga makadugdugong nantiyo ta rigat ti trabaho ditoy alangan nga ko nagriga nga kudkudan niya maay na apo naggatang nga talaga agong man basta naggatal agong ko basta yung igaman dapat nainay nga nadalos ita imay kakanakan baba nyo ta ibagak lagi ito'y advice ko advice sa kinyayo ta adamat amok basit ito'y panagkakamat ti health mat adamat tinaadal ko basit mat iti about health mat nga kastang ako nada nya no amoyo nantiyo jag pudpud no nga biag nantiyo amo madagita banbanag nga kasta ka dito nga rod YouTube dito nga karakter ko nga rod ka agam ampang malang nantiyo kada inya katulong ako na ng drama lang tayo dyan amo madagita nga banbanag dagita health abanyo tayo baga damdama ka dito nga rod nga virus nga animal nya nakadano lang dito Europe agasam dito nakadano ti Europe nga on visa na dagita tao nga kwa kakaasi nga apply ti visa makadanon lang ti Europe dayta nga virus nakadanon dito Europe nga wan visa na animal salit dayta nga virus nya ket ti nga rod rogyanan tayo nagsilang tiro panantiyo ni nagpinta syempre papinta sa basit paday ti nga video nga ikat kaslay na kami kumat nga conference kasla press conference tawa nga rod ti maramid naka-lockdown mo nandiyo dito naka-quarantine nya isa nga kung nagpapintas magbasit naimbag dita ada magbasit nga ito ti sweldo dito YouTube iso nga agawa ak matagarami ti video ta amo nga nararamid ti tao tata samantala ak matag video ta adot agbuya kagbuya kayo nga ro hanggang agis skip ti kwa ti patalastas no dati ads ni skip mo na ta agkwataman na antiyo imbag laigatang ko ti kwa ti chani tani nadadali ti chani ko awan ni ang makadukdok ng tiyon ni kakaasin na tiyon ni so nga kanyo nga iskip no dati patalastas bayain nyo kasdya nya rogyanan tayo nga nga pagtutungtungan na ito quarantine na ito lockdown nga bagbagada nya na yung bagada quarantine na yung bagada nga kasta hanggang nga rumrumar nagadoti makikita dita ako nga tila-tila pa lang papapananda makisinsin na sulan nga makisinsin Mexican birthday dito birthday ijay iwasan nyo daytan dito Europe naghigpit dati kasta madikang mo na apay dita nagtatangkan tululo da dita Pilipinas nga talaga nagtatangkan tululo ti tattao nga talaga dita nya
Dito no, ti may isang event kat sa Apulo ti tao ng pangato ti ag-attend, haan nga matuloy. Dita kat awa nagugupong da, mauma man nga makakita dagita kat tao. Handa nga seryoson da ito'y quarantine nga magbagada. Makibirthday da pa makiplanet da, agararagsa da mo no nagagapan na dagita makibirthday nga nakasangsaong kinyadan. Kidi na alisan dan, kidi na gado tinaalisan na nanyong amaw. O makinyayo. Nagtatangkan ti ulo da. Ita Pilipinas ang gobyerno ti problema taktan dagitoy tao nasusulpong nga tattao nga nagtatangkan ti ulo da. Nya, ibaga nga aglumang kayo nga umiwas kayo ti tattao, kinabigatan awanan na panda ni grocery. Inibusdat alkoholag. Inatangga aminan, gumatangga talko, gumatangga ti topis da, kanabuy-buy mo ti sang awda. Okay, di matay mo lang dagita kakadwayo dita. Hanga matay ti virus, nga matay dati buyok ti sang awyo, arod. Ngayon gumatang sabon, nga pagdigos yo. Nyagong guna na ngay, ano nyo da katalkol ngay, pag mulumog yo. Dang nga kayo. Ito yung agita ang lit yo, nyay kumusta ngay. Umakin nyayo. Dagiti madaduma mga tatao gumatang dati nakadadong alkohol sada ilako tinakangingina. Sakim kayo apita dati kas tanga tatao niya makapauma. Napita nabiyag pay dagiti nga tatao. Si kayo nga kas tanga klase nga tatao gumatang kayo matentikwan. Ti kondom gumatang ta adong kondom tanong kayo magpapaadon, tanong kayo nga umadon nga kas tanga klase nga tao diti lubong. Kitay parparigat ti tatao. Umakin nyayo. Pati dagitoy makikita dita ko nga agrali-rali, maumakin nyayo. Umay kayo dito Italy, di kayo agrali. Dore bayadak amin nga kwayo pagpamasahiyo. Pag titunulong kami, pagririgatan mi, di ka agrali. Diyan ti ado ti ti virus na. Maumakin nyayo, ay naapo, parigat kayo ti biyag ti tattao dita nga O, das asinso ti bibiyag, no kasta nga talaga. Bis nga ti tinulong tayo awan. Makita dito yung abroad, nagpipindas ti panagpalpalakad ti gobyerno da kang tattao da, sumurot amin nga tattao. Umapalak pa yun, napinihapit ang marami ti tattao dita Pilipinas. Nagsusulpong ti tattao dita Pilipinas na nagtatangkan ti ulo da. Amin kat kalukwan, maumakin niya da. Tapos dagito'y agin lalaing dito'y internet. So dati kalalainganan, atiwan da pa dagita doktoran, eksperto ti tila ipupupos da dito hangkay nga pos mo ti hanyo nga babasan nga unay mo dahil tayo ipupusyo. Hindi madanagan mo dagiti tao, hanyo nga babasan dagita share kayo nga share, post kayo nga post, hanyo mga babasaan. Ibagada nga iti saba, makapatay ti coronavirus, gimatang da amin ti saban. Nyapit ti sumaruno. Diba kada nga inuman nyo dagita isbuyot, pumigsa kayo, kung nada inuman nyo mati isbuyo. Kanan nyo tatakyo, kanan nyo matatakyo. Salit di ay naapo. Ay pasensya kayong kakanakanta ni, hanggang mga talaga nga maiwasan ti agungan, o resi kayo matsiguro. Nya, nagiti kami nga tattao. Kat, giti matagreklamo, ay quarantine kung kunada nga, kung kontraan na pa lang dagito'y, dagito'y plano ti gobyerno. Ure dito'y abroad, kas tama dayta. Hanggang nga reklamo kat, ure mga paidi kat, arata kayo malang babalayong kay mga rumrumwar. Arata kayo malang agtugtugaw, agsiselfon, naon ti eskwila yun, di ba arata kayo malang balayo? Atala mobile legends tararamidan nyo kay malang tumultulong kay babalayo. Yung iti pinagbaliw na dita quarantine ngay magbagada. Si Kiyo pa mo tayo managreklamo. Maumaking nyayo. Di usaran dito nga panawon nga tumulong dita babalayo. Ipakita yung matipakinabang nyo, ti pamilyayo. Alang nga dita agpapadakkel ti latag kada madikam mo, apo aya. Lumaburing kayo dita balayo, kidi nagagati mabalin nga maarami dita, at sinop kayo dagita nagidaan nyo. Isinop yo dagita badbado yo, aglaba kayo. Tulungan nyo dagita nagalna yo, agluto ti makan, kadakwa. Agdalos kiti babalayo, ag-disinfect kayo, tak namatay dagita virus nga dimdim ka dita yung ti balayo.
hangkay nga rumrumwar nga kunaday, takay lang ko nagtibalayo. Ag-enjoy ka, mabalik kayo mga ag-enjoy di tabalayo, kinagpasyar kayo di tabalayo, nga kunana ni Duterte. Baka adopitahan nyo nga napasyaran di tabalayo, nga kunana, nagpaiso. Agaramid kayo ti itineraryo, dahil pa nagkwayog, travel kayo di tabalayo. Kas dyan. Bilangin nyo dagita tiles tabalayo, kas dyan. Basahan nyo dagita ko, ingredients di ko tinor cubes, kita dati aramidin nyo. Maumak inyayo, dagita shampoo, basaan nyo dagita ingredients na. Ag-experiment kayo, kas dyan. Pagsisinaan nyo, dahita ko dahita asukar, kape, kan gatas, ti 3-in-1. Kita tataramidin nyo, nagadong mabaling nga maaramid. Kaya dahita nga agtugtugaw, kailang agsil-silpon nga ko Mauma akide. Agtitinulong tayo nga matay dahita virus. Nya, mabalin kayo mga agdalos, agwalis, no nakawalis kayo, iwarayo manon, sayo walisan manon, kita tataramidin nyo. Naglaba kayo ti babado yo, kidi rugitan nyo manon, sayo labaan manon. Magado, marami, ti babalay tayo. I-switch yo, punjin nyo, dagita silaw yo, i-switch yo. Suksay sukatan, Nagado ko naktumagamin, ay naapo. No mangang kayo, mabalin nyo nga iayamon dagita kaninyo, baybayagin nyo tagngal-ngal. Kas dyan, iayamon nyo. Ito prayo, sayon to man isubo, kas dyan, nagado ti mabalin nga maarami. Nagado ko naktumagamin, Diyos mio marimar, ay na. Dagiti ko giti kakanakamot nga rat abroad of OFW. Siyempre kaadwan kinyayo, may sayo mo, at umat kaday nga pamilyayo. Ado ti mabalin nga maaramid kakanakanang kaya nga maburing. No dati tarakan nyo nga aso, katungtungin nyo ida. Kutuan nyo ida. Kitaan nyo dagita kukuha, manicurean nyo dagita aso yo, dagita pusa yo, dagita mula dita o nagtibalay ti amo yo. Diba? Katungtungin nyo dagita bagbagi yo. Barbarang sumungbat, kidi sungbatan nyo man. Kabagi yo matayta, sarili dayta dati kontrol yo. No katungtong ita sarili yung mabalin yung sungbatan, ta sarili yung madayta. Kidang kayo maburing, Diyos ko, ay na. Ngamday nila ang timadiyo nga aramidan kakanakan na talagang nga burburing kayo. Haan nyo nga aramidan daytoy. At TikTok. Ay na, maumuma lagi ito'y manipod idi remor dito nga kuro-kuro na. Nagadun ti agti-TikTok ka. Ay na. Kunam lanok ka. Kita nyo na kita magbagiyo, kasla kayo la agbala. Hanyo kadi nga ma-realize, dagiti itsura yung ag-tik-tiktok, kasla kayo lagbalbala. Uy, kasla kayo nabagya, kung kunay dita, maumaak. Mayat ko mga, Diyos ko, nagado ti ma-unfriend no kastoy, nagado ti aga-apa, nagado ti ag-unfriend dita Facebook no kasta, isang isabdo nyo dagita TikTok yo. Tuktukan kayong tupay, ta ulo-ulo yo, maumakin niya yo. May sapay nga may baganan tiyo dagiti ko Amo yun madanon ti eleksyon kat ado tagpapatpat nagkatok dita balayo. Ayan da nga itata nya. Adamot ko mati papatpa da kasi nga banbana ganang madanon ti eleksyon. Apay nga Ayan na nga dagiti ko tayo din dagiti kaka-ordinator nga kunada nya. Dagiti tagalista idi. Ayun na ngayon napay nga dida agpari na. Agpari na da magkuma. Uray so damat kumati agawaras ti alcohol kada sabon tatta niya. Ano nga gasot idi kanaus osarda. Ibutos lang ida. Bari-bari kayo. Ti makapadanag lang kakanakan ta dahito nga rod lockdown yung magbagada ay sigurado ado agsikog nga talaga. Maak manag. Bago kayo panunutan nga agsikog-sikog, panunutan nyo pa no, dati kwartayo, ngay gatas ti sikogyo. Nya, nakangingina ti bagas, nagngingina ti magatang, panunutan nyo dagita. Nayunan nyo pa no, magayam ti gatang yo, panunutin nyo, mga dagita siksikog ti amoyo. Ni ka, March tatan, ado ti aganak ti December, no kasta. May sapi nga pagdanagat kakanakan dagitoy kakaruba tayo nga chismosa. Naku, baka mapasma dagitoy ngiwa da handa nga mausar nya.
Awan ti may chismis da ko na makat. Ada ti group chat da dagita dita messenger. Pagtutungtungan dalat ta. High-tech tatan ko nakto magamin. Idi dagita chismosa talang paraangan. Tatara ti da Facebook nagaduda. So nga hangalat nga maiwasan niya. Magal alwad ko kakana ka namimak idag lembang ka lang itabalaitan na maiwasan nyo ti chismis. Dahil nagtatadum tingiwa na nga kakaruba niya. Ket dahil nga rod kakanakan sa pila ko ang kayo nga na boring dahil nga video ng tiyo. Napanood ko malang agaramid ko ng orti video mang paragsak niya. Kan dagiti nga rod ti tips ng tiyon. Tap no maiwasan yung nga rod ti mabayros niya. Amo yung siguro nakasano kay importante yung ulitek laang agdalos kayo dito bagbagiyo. Agbugo kayo nga kananayon ti imayo. Kan agusar kayo ta alcohol no, ta alcohol basta bugwan nyo ta imayo nga kananayon, durehan nyo akwa. Iwasan nyo dagita tila papapanan nyo, dahil nyo amo dagita masabsaba iyo, makatkatongtong yun no, adati virus dan. Dahil nga virus na pagges nga akwa nga makaalis. Ngam kunada ti eksperto hamat unay nga makapatay. Lalo no napigsa mata magbagyo ngam no napigsa kayo panunutin nyo madagiti kakapsot nga kakaruba tayo, pampamilya tayo, iso nga umiwas kay latamat tapno hang kayo nga makaiwaras nga sikay ti mangiwaras ti virus. Iwasan tayo nga igaman day ti rupa tayo, matatayo, ngiwat agong tayo, no nagatalta agong yo, ikastakas tayo lang siguro. Ani kudkud yo di tayo, di takyag yo, pod no kana nga joke tayo to yan. Kan aja nga rod, sa pila ko man niya, malpas tayo nga virusan. Palpas man tayo nga video ti kararag up, kakaanakan niya, kararag tayo. Apo miya Diyos, sa pila ko madanggan na kami, dahito kararag mi. Apo iya dayo na kami ti sakit, iya dayo na kami dahito nga virus, nga dilubyo tatta, nga mapaspasamak tatta, iti lubong, nga na kami kung malilipatan apo. Lalo dagito'y tatao nga nayad adayo ti papamilya na dito'y abroad. Sa pila ko maapo Diyos, agsardangan dahito nga problema, tanong normal matan ti biyagmin, tanagado mati maapiktaran, nagdaktal nga problema para kinyami dahito'y apo. Daganda kami ko maapo, ken sa pila ko awan ti agkasakit, ti pamilya mi, ti kang kamag-anak mi, angkan mi, gagayam mi. Pakawan na kami apo na daman ti basol mi. Amo misika lang ti makaisalakan kinyami apo. Sa pila ko magsardangan dahito yan. Nga parparigat ti bibiyag mi. Apo tanggan na kami. Agyaman kami kinyam kasi ti apo mi. Sika iti makaisalakan kinyami. Kan sika laang iti mga ayat kinyami. Nga unay-unay. In Jesus name. Sige nga rod kakanakan, dahil tilaan ti naaramid nga video ng tiyo, pagpasensyaan nyo, no? Hanyo nga nagustuhanan, katapila ko mga nagustuhanan nyo lagta niya. Aganad tayo amin, dayo na tayo na po ti sakit, dayo na tayo nga virus nga rod. Nya kakanakan niya, subscribe ka, lagi niya pa nga nakasubscribe nga rod. Sige nga rod. Nagadunga nga rod, ay po na bandog ng tiyon. Sige!